Kanpoi dagokionez esango dugu 1974 sortu zala, hemen Idiazabalen, bere negozioa galdategi negozioa zen, eta 2 urte lehentxio Poian sortu zen Beasainen, eta bere jarduera zen tailer auxiliar bezala. Gero, bakoitzek bere bidea hasi zuen arren, 1971 esango dugu, bik elkar hartu ziela. Produktua eta negozioa dagokionez, 3 dibisio dauzkegu, dana bat galdategie, bigarrena balbulagintza eta montajea, bertan balio erantsioi teknologiko altuko balbulak egiteitugu, eta 3. izango zen, SAT, zerbitzu ematen duen dibisioa. 2023 205 milioi euroko salmentak izan genituen, eta aurtenako 120% igoera espero dugu. Eta salmenta hori 185% esportatu genuen, eta gainera esportaziorik ia dana Europatik kanpo. Idiazabalgo plantatatik aparte beste 3 planta dauzkegu, bat Indian, beste bat Arabia Saudin eta beste bat Kazakistanen. Eta gutxi gora bera 1000 langile eta horietatik erdiak Idiazabalen garea. Kanpoko etorkizuneko erronkak 3 ardatz estrategiko nagusitan definitu ditugu. Transformazio digitala, jasangarritasune eta trantsizio energetikoa. Transformazio digitala sistema integratua adimendun bitartez etorriko da. Hauxe, balbulatatik haratago, balbulak barne dien sistemak diseinatzen eta bezeroi eskuragarri jartzen izango da. Edozein formata, balio erantsi hori adimenan bitartez etorriko da, eta adimen hau sensorikak lagunduta etorriko da. Sensorika honek datuk emango dizkigu, datuk analitika bat, analitikak prediktiboa eta hemendik denbora gutxia inteligentzia artifiziala aplikatzeko aukera izango dugu. La transición energética realmente está llena de retos en todas sus vertientes. Tenemos las tecnologías que tenemos que hacer que funcionen, pero además deben de ser industrializables, escalables y suficientemente competitivas para que puedan ver la luz. Pero además la transición energética va a requerir de nuevos modelos de negocio, porque esta nueva era realmente da lugar o va a dar lugar a que también la producción energética pueda ser descentralizada. Nosotros desde AMPO consideramos que esto es una oportunidad y consideramos que será una oportunidad para consolidar nuestro proyecto en el futuro.